Good day, everyone. Welcome to another edition of Inhloni Arts and Citro Media. Lana estudio khulumayo umfana wokhodla omnyama amahlabathi olumachinsi ngomlenze umadobola phakathi maqhuphula injaji ngobolo phansi enkwanini la imphuma khona uComrade Animoyo your host the best host in the world ngihamba nosisi lapha osibhalileyo siyinhloni arts lapha sathi no man asesiza udaba lwakhe usisi Amanda lapha lo bhudi la ubhudi Shendele Mbuzi sithena simdonse njengoba usisi esibhalile lapha sizozwa udaba lalo 2K hlangane nama-80s nama-90s angazi khona lapho so ke sizwe namhlanje ukuthi basiphatheleni sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Awubingile lapha la. Sanibonani balandeli behloni arts. Igama lami Amanda Dube. Abanye bambiza ngoGodisa Mhloko. Siyawamukela Nkoduso. Shendi. Ngisho noma usuyenza into wrong ngokomthetho nje kwaZulu intombi ayiqala ikhulume khona insizwa. Madoda. Mina ize ngiva kwami iqala ukukhuluma indoda ozokhuluma umfazi. Sanibonani babukeli. Ubingelelayo Blessing Zamudlamini bese uthi igama nje lomnsizwa uShendele Mbuzi. Ngiyadideka namhlanje ngibizwe la ekhaya kwayini kwaNhloni Arts. Uthi wenze njani? Sengidideka uma ngithola umama naye khona endlini lana. Hayi. Kusho ukuthi lathi usibhalele umama sizozwa ngayo ukuthi kanti sibizelweni la. Mhlawumbe ufuna ngimshade, ufuna ngimpropose vele kodwa sizenziwe thina lezo zinto lezo. Ukuthi ngiguqe ngey'nsizwa. Insizwa iguqe. Angiguqi mina. Ngendlela yethu senza ngayo thina singabezulu. Yabona-ke ile nto engenza ukuthi ngize la ekhaya. Ngoba ngikhathele. Angisazi ukuthi ngenze njani. Nempilo angiphilisa yona nje. Usukhathele ufuna ukushada. Kunini othi uzongishada? Phela manje ngisezwayo ntombi awuchazi mawuthi wena usukhathele No, chaza into ukuthi engifuna ukuyisho ukuthi lo baba akangiphilisa impilo engiyifunayo. baba muphi? Nisho wena nje. Hawu ntombi. Uzongibiza obaba manje uzubona lo baba usuqomile yini? Phela kumele uchaze. Usungibiza obaba mase sisodwa ngibiza obabheki kodwa. Angiqomanga. Kodwa into engilethe la ukuthi ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi Mana ungawazi phambili besingeke sihlale phansi sikhulume le ndaba. Kuyakhulumeka nawe. Yini okhulumeke ngoba siyakhuluma. Ukhulumeka ngoba manje ubhizi. Uyayibona into oyenzayo. Uma ufuna imali khuluma kanjani? Okay, ufuna ngikhulume kanjani ngoba ukhuluma kanje njengamanje anginikeze i-chance ukuthi ngikhulume. Phela ntombi wena usungumfazi futhi wena ngazi noma nene yavuma umfazi kuwona kulawula ufuna ungilawula. No, ngifuna ukubuza ukuthi ngumfazi kuphi ngoba awazi ungishada. Uyawuhamba ubona abantu basekhaya? Awukazi. Phela ntombi angithi ithuba liyafika. Liyofika phela mangihamba ngeke ngakini angithi uhanjwa imali ngihambe ngigibele nje ibhasi ngeke. Uyabona phela ungasho ukuthi ngumfazi. Sasemncane kabi mina. Umfazi akalawula. Hayi umfazi akalawula wazona. Umfazi akalawula nje. Umfazi mawuthi yimina engamtshela uza ngami utshelwa yimina ukuthi wenzani and wenza ini. Ngaliphi? Ngalelo lomuntu ngikulanda le ntombi. Ngikushela ngithi intombi yena kodwa usenti sungumfuna ukuthi umama wami uyazi ukuthi uyangiphanisha. Uqomela uma wakho yena. Uthi uqomela uma wakho phela mawuqomela uma wakho uza naye phela naye. Uyibona into engibhekana nayo everyday. Angina peace. Wona futhi uyibona right into le uthi entshela uma wakhe la. Ethi uqomela uma wakhe ethi uma wakhe ngiyajabula. No, kodwa kumele wazi ama rights wami. Usuqomile ntombi. Angiqomanga kube ngiqomile obangilethanga la. Ungilethela la uthi yini sizoshada noma uzongifaka No, ngifuna ukuthi siyisolve le nto le. Besingeke siyisolve nje. Besingeke sikwazi kunini sihlala siyikhuluma. Likhona ibandla uyobiza ibandla sikhulume nalo bakhona abafowethu. No, at least makunomuntu wesithathu kuyakhulumeka ngoba uzokwazi ukuthi ubani lo? Yena kahle ubani lo? Abasehloni Arts. Yini Inhloni Arts? Imali konke ingizwe. Senisize bani? Senisize bani? Usho ukuthi kumele abize ibandla. Abiza abafowethu. Khona abafowethu abadala. Ngikhathele uma ufika lapho wathi usufuna umshado usho ukuthi awumshadanga. Angikamshadi phela kufanele sengisho phela ngithi uyabaza abafowethu abadala engilamana nabo bathi la umfweni la senzani. Mase ngibizwe lo TV kanje kathi mina ngitomile. Kodwa uyayibonisha lapha nje ngisho 2K. Akusho lutho bafuna ukushanda phalo kumele ayiphathe kahle lo mfazi. Angiyiphathi kahle mina. Mawuzongibizela i-TV kanje awuyiphethe kahle. Yena awuzugcina kahle mawungibizela i-TV. Wow. Futhi uzogana bona onhloni Arts la.
ukuthi ngikhathele and enye into ukuthi wena awuyaleki awufuni nje sihlukane sihlukane yeah ubani washela omunye uwangishela kodwa ngisakufuni mana ntombi uthi mina wakushela yimi ngizokutshela right okwamanje nomamela mina yabona lasangibhalela iTV futhi bakwazi ukuyixazulula hawo bhala masimba udoti ubabhale futhi batshela ngisamali lo muntu ubabhale batshela webhuti yayibona into engibhekana nayo everyday phela kodwa ndoda yabona ngokomthetho umthetho waba umthetho nje walona leli lizwe naleso kulo bathi nje umuntu wesifazana amanga ngitshela laba abasiphethe laba itabani lezo ngitshela itabani abasiphethe bangazi lento bese kuthiwa abafowabo yibo bazokwazi umthetho washaya thina ngamshela ngamlala ngameshela yo mina ngisasemncane kabi for izinto lezo ngenzisa ucabanga ukwenzani ngincane kakhulu ngifuna ukuthi sihlukane yeah yebo asihlukane akuzi ukwenza akashiye ngoba uyangilanda mana ungitshela into errong uqoqozela into errong ukufa lokho amshiye ashone uzomthatha ucabanga ukuthi abekho abantu abangifunayo mina phandle la usudle imali nami ukhuluma udodo khuluma ngemali yiphi yona ungayilesa la yiphi yona yona nenginika yona ama 200 enginika yona ezimatseni ukuthi yiphi leyo mali imalini webhuti nginika u200 lokhu nje ngemanzi bathi girlfriend walazi 400 mningi ngabe 200 funa imali ngani uyayisa hayi uthi ubhuti wena uyakubheja ngo200 ngenyanga uyangibona kanti ufuna ubheja imali lo uyangibona we mama wentombi ayikho lento yakho ikhulumayo ubuyela nje phansi ubuye umqondo babhalela abantu batshela lento oyibhalile mina ngifuna ukutshela umhlaba wonke namhlanje kenze ukuthi sasa mangivuka nginenkinga bebe wasuwe angisakufuni usuyoshada uyo lo mhlaba phela angilanda ezongasuwe kodwa sizohlukana naye ngana hayi but uthi imbuze lana bhuti yo yazi inkinga ukuthi ungiphilisa nzima ngoba uyamuzwa ukuthi ungibheja 200 angazi ukuthi ngayigcina wona bhuti inhloso yakho yini kahle uyalungisa noma uyalungisa angazi ngayigcina nini leyo 200 uyakhuluma ngayo kahle ngikhathele no ngifuna ukuphila impilo yami I'm still young mina ngibuza ukuthi wena bhuti wena uyalungisa noma uyadiliza noma uthela amanzi nje lokho nyene hayi cha ngiyalungisa mfowethu angithi yena ngumuntu awulungisi imoto ungambheja kanjani uchaza ukuthini 200 phela imoto ungambheja kanjani ufuna malini kanti ntombi silungise lento ngifuna imali eningi imali eningi wayengayosebenza uyasebenza wena wathi ungishela waungazi ukuthi mina nginamanisi akafuni ukusebenza no wathi ungishela waungazi nginamanisi yini amanisi awazi ukuthi mina ngiyageza wona amanisi la dayiswa awazi ngiyalungisa ikhanda awazi ngiyagqoka webhuti uyawazi amanisi wena usisiboneti mina ngwazi phela amanisi umuntu wesifazane ngiyageza adayiswa pha amanisi ayimalini u200 ayena elithe amanisi 200 imali encananga hawo wona nje into yenza ungingxabha nongibizela amagama yasihlukana lapho nje ukuhlala nje ngimamela umsangano lo hayi ukuthi nje sengihlonipha nje wena bhuti kodwa lo umsangano lo usazongitshela nje kahle uzongitshela nje kahle ungibizela usisi uthi yena vele bhuti sekhathi yazi mina ngithola imessage ngithi ngifana ngoba ngimangitshela abafowabo but lokho kwe200 ngenyanga girlfriend allowance uthi awenze njani phela awumlekelele umnikeze enye imali umlekelele njengamanje bhuti saziphuma umnike u1000 yena hayi phela nginesi1000 ngwakho nizolungisa yani 1000 u1000 engimnika wona wani ke mina ngithe ngani kuyena ageza amanzi awekho nje ubikhona insipho uyijuquza khona simbone clean ejuquzana andawo ejuquzini ikwenzani khona nje ngizobe ngijuquza kuphi ngoba nje kahle niyazana amabili senikhuma ukujuquza kwenzani khona into engabe yayenza ukuthi uyayihlisa le pride yakhe attitude yakho ntombi yona into engibizele yona ukuthi uzongibukisa ngeze le boyfriend yakho le ufuna bebekwazi ukuthi angisakufuni angisakufuni ngenza ukuthi kusasa mangivuka nginenkinga ongishonile bebewazi ukuthi uwe sekwenzekeni ubuthi ngoba phela wona uyangishaya nokungishaya sometimes ukhuluma igolo lo ukhuluma igolo nje ayikho into nje ikhulumana usisi uthi yena ngasakuthandi asathandi bani wena ubani washela omunye kanti washela mbasisi uyangishelayo kodwa manje kuyogcina bani kuyogcina owavuma omunye bani uyena la manje azikho okay ngicela ubuza likwenza kanjalo eZimbabwe lana sikwenza wena unayo intombi nginayo intombi wena wazi intombi yakho kumele uyiphathe kahle
It depends. Angeke phela mina ngize ngitshele yonke into ukuthi Yes. no manje sengifuna anginantsipho yokugeza. Inyanga mayiphela uyazi insipho yani owenze endlini likhona insipho for now angikhulumi Akabuye nawe endlini. ngisabuza this side. akabuye endlini Awazi ukuthi intombi nami phela ngithi ngikhona ngiyayiphendulela angizukuthula ngathi angekho ngikhona la Mina njengoba usibhalele sisi vele ngizoma le ngoba nguwena uqala usibhalele. uzoma naye ngoba Angimi niyashona naye nawe Uthini kahle? uzobuya ku indoda kumele ibhekelele umuntu wesifazane. Mhm. But still ubhale today- kuphi umthetho wakho phela indoda still ebhele today, intombazane mana Shendile, still Azi today nami Shendile ngibone. Mbuzi. Mina ngaka discover ukuthi why vele thina kufanele sibheje osisi. uyayibona hayi nawe uthi wrong lento But- siqaleni uyayibona But mawusise sithi wena uyambhekelela kumele umbhekelele. ngimphekelela Ayinathembisana wathini makushela azangathi uzokubhekela. angazi ngikhuluma ngathi intombi namhlanje ufuna uyovusa umuzi kababa ngikubona ufanele uyovusa umuzi kababa wakhona lwamanitsi ekhulunywa ngayo ukuvusa umuzi lo uvusa ngami okuthiwa nginika u-1000 umuzi Ha. wovusa ngami Yabona-ke mina impilo yami nje angizimoshakala kanjalo nje because of wena pride yakho. nakamanje Asiyi-end webhuti lento uthi wabani moya manje namhlanje. namanje ngayithiwa lento mina engibizele yona nentombi yakho la Mina engibizele yona Hayi Ngifuna intombi ukuthi- yamshendele Mbuzi nayo intombi ithi yona Mamela. ayisakufuni. Ehhe. ikwazi kanjani wena le ntombi kantwana Angithi isibhalele thina la kwaNhloni. ikwazi kanjani Cha. mina ngingakazi ngikubona ngikwazi mina Mina ngiyangena ithi ku-social ngiyajola media. ngwaboneni Ngiyangena ku-social media. Wena nami. u-TV I'm everywhere. ubuki angibuyi i-TV ngoba anginasikhathi ehostela sokubuka liqala lidliwe. anginasikhathi sokubuka i-TV Lizobuka Ngiyabona. kanjani i-TV ngoba ehostela akunamphethe. Umvuka senithandaza. mana webhuti phambi kwe-TV nalamakhamera akho la ngitshele-ke mina asizukuhlukana nengotuso Mina ngithi siyahlukana. ngithi Ngasakufuni. ungenze uya-acta le nto ekhulumayo idrama le nto oyenzayo. Angi-acta akusidrama. Ngokubona amakhamera nje uzo-acta nje akuhlukana lutho la Yabona kusasa uma ngivelelwa inkinga ne. Now. akaduli thukeli njani. Mana ngikubuze enye. Ivan Kitchoniwe. Uyazi lo ukuthi ukhulunywa. umtshele ivalcation isizuluyo leso asitolike So isizulu ngi-2K mbonise ukuthi ivi uyakwazi ukulikhipha ngelinye. Anti lapha kodwa phela abashuthi ahamba ayaqoma ungaqomi uma uthi akhipha iva enyiva futhi selikhiphile phela ngoba hayi kuthi futhi khona kaqomi kanti ngathi umhle kanje uqoma anti azakufuni. yikufa Qoma sisi. yabona ntombi usuqomini uzembele ithuna ntombi ube ukuthi unawo umasingcwabisane Uzowenzani? ube nawo Uzombulala. umasingcwabisane Angithi yabona into angizukubulala engidila nazo. uyawujoyina umasingcwabisane Yabona that's why ngize la. So that kusasa manje. futhi yabe ngihamba uba yikho into eningibizele Hayi phela ayikho into Yabo. eningibizele yona Uyabona? uyigwala silungiseke. Uyigwala asilungisi wena uma uthi aqome every time. webhuti wena uma uthi aqoma awulungisi phela lawo Cha phela mina ngisho ukuthi anti yena uthi nguyena wathi azakufuni. wena uthi angifuni Le ntombi kusho ba wabathi sisonke nje izolo kade sonke ngitshela ngithanda mhlawumbe sengicabanga ukuthi azakufuni. ucabanga amasimba Uya abuse. Kanti vele kodwa wena ufuna. okay mama ufuna ngenza kanjani Ufuna awungitshela sihlukane. asizukuhlukana le ungayifaki Sohlukana. yabona yokuhlukana lokuthi siyahlukana ungayifaki la faka indawo ukuthi silungise izinto manje khupha leyo kuhlukana le Ngifuna i-girlfriend allowance ye-5,000. idayiswa yaphi girlfriend noma ningichazela ukhuluma isizulu Ngifuna ukuthi unginikeze 5,000 every month. hawu kanti inganani 5000 Ma noma namba uhluleka shona lokho. noma namba shona Khulipha ndoda. 5000 you. ngeke Thank you. Angithi uzakufuna. angeke 5000 ubaba wena 5,000. ubaba wena 5000 Hayi M4. yephuthi ngondla mina ekhaya Kodwa ngondla mina ekhaya between thina ufundle malaba Mina ngondla. ngiyi-host yenda. Eyakho. angiyena umjida mina nginsizwa mina Insizwa nje between thina insizwa. Ufeli nawo that 2000. Uyabona nje ama 2000. angithi phela ngibona umuzi mase ngitshela 5000 seqoma Nawo 5000. yiyo manager la Oh. yiyo manager la yiyo sesifona manager 5000 right hambe Yes, ngoba phela usamthanda. yena mama ntate ngitshela yona kumele ube yisithemo ngokulamisa awu uyahleka Lala ngi-2K. Ubani? Mina. Lala ngi-2K. Asoze. uyabona nje ubefaka ibhlukhu kanje uma ngithi akawashi lo uthi yena ngitshela amazipho ye ama-nails azophuma ngithi akapheki Ufuna ngenze njani amazipho? njalo olwena Ufuna kuthiwa ngenze mina njani angithi amazipho? akapheki ukudla apheke lobhontshisi apheke lokhunjani ipapa lapho futhi angapheki ipapa lelabo le ngilibone khona uthi yena
mina ngikho romantic yakhona ngingazi kumele ngenze kumele ngimtshetshe mangihamba la emgwaqweni kodwa kusalayo ngimtshetshe yazini Usubona ukuthi ngcono vele umlamisi. ngakho manje ngenze ukuthi khona khona ini Sulanje. Angithi vele ukuthi ingani vele ukuthi angifuni. no wona uyalungisa izinto la noma uyaphila Yalungisa. Angithi vele ukuthi angifuni. bafo yo oh selihlanganela manje akazi kuyadla umuntu wami uzogcina yabona yabona nomuntu wami kulandelana usibalukhulu Ngiyamangala udlamini ayenziwa nje lento lo kusho ukuthi sonke lesikhathi kubo kade vele ukhona umuntu ombonayo asawubehave kanje angibehave kanjalo kodwa kumele ube yazi ukuthi ungayiphatha yo kanjani angihloniphi yazi mama mama wena 2K uthi awusamthandi. Yena uthi uyangithanda bafo no ngicasula yilento ukuthi futhi Uyangithanda mina baba. ngiphila naye uphila nomunye umuntu yona ungithanda uyangithanda kodwa mina ngumZulu kodwa kumele nazi intombi zembili intombi ehlale yazi nale noma ekhuluma no-girlfriend alawo esina akunankinga ukuthi sengingamnika nami ngizokulamisa kodwa kumele ungilamisa uthini manje lo muntu wami uthi nawe uzokulamisa. uyangilamisa angithonehliyo Ubani ndoda la? 5000 ubani ndoda la Hayi angazi phela. Phela mina ngiqala ukuzwa umfazi ngayibone khona umfazi uba nesithembu samadoda Ubona uyibona khona le khona generation. ngiyibone ko generation nje ukuthi umfazi uba nesithembu nale ukuthi indoda futhi nje ngothi ukuthi ngizokulamisa vele sekakhona ngora shuthi ukufa lokho ngizozonifa babili awabhuda amandla into yakho phela mina ngicabanga ukuthi isatshwa wena ngicabanga ukuthi isatshwa wena ukuzenza lento le phezulu yekhekhe awuyona lento mase ngimshaya iqala lapho inkingi mase ngimshaya esitshema uyabo uyangishaya nokumshaya Kodwa phela insizwa kayishayi mfana. yenzani Wena mlamisi. ngempilo sibili Umphindi. uthini Angithi yena. hey ushayezeni no ushayezeni yazi la ngeke ngihlale ile nto eliyenzayo la le kuphi oh ile nto eliyenzayo hlala phansi sizo wena kwani wena zibhalele wona hlala phansi Wena ubhalela. ibhalile kodwa wena mngani wakho uvumelana nayo avumi bafo Cha. bekula seqala nivumela into angihlupha Wena intanzi wena nto ufuna ukulamisa. Angeke ufuna 5000. Nathi naye. so wayivumelana nayo Eh? wayivumelana nayo Hayi. yabona nje kuyisa ukhuluma nendoda mina yazini hlala phansi Hlala phansi. hamba ntombi ayi akahambe futhi nami ngihamba impela kodwa kumele bewazi uma iphatha le ndlela iphatha ngayo Mina mfowethu. Ayisukuphela. angifuni ukubona imize wami 2K. ntombi ntambama ubuye endlini uye ilento zakho khona umsanga nje lonto ngizohamba ekhuluma kulo osekhona ubuye endlini uzophela ubuye nje kahle endlini uyabona ngoba ikhuluma nje ngizokufonela abafu inamba yakho ukuthi ngithi ngifakele message ngizokufonela ngithi nangu usendlini lo yeah Hey madoda, thando lama 2K balandeli. Nani 2K la? bafo uyosala naye ngazi usala Kodwa phela nenza njani? Nizohamba ubuye ngana angifuni ngitshelile awusafuni bani wena kwenze njani manje kodwa la oyi ngazi ngaye la and wayesho uba futhi lana hayi angikaze wena kodwa lo uyogcina mina ngiyazi khona ngizomlungisa ngayo ngizomlungisa mina ngizomlungisa kanjani no wena ayikho le manje futhi mangiphupha shuthi angizokuvuka limnandi liphupha Hayi. bafo salani naye Nina umuntu nifuna mina ukulamisa. Akho, Angithi la. mina ngimlamisa no ayikho nayo into oyilungisayo Hayi. ayikho into oyilungisayo la ngoba manje ayisuyosala naye cabanga akubonakala ukuthi mina ngihamba phela mama uyambona manje ukuthi uyahamba uhamba uyaphi uyambo uyaphi uyambona uyaphi anginalo anginalo sefuna ukuya kuyena lo Angini. Kuthi uthi wena uzamthanda hlale phansi. Mbambe. lomele ilungiswe Yeah, hlale phansi. bafo mbamba ngemuntu onodlame mase Hayi, ngizona wena ngisala naye ngizokhuluma naye la endlona kushawa umuntu la. akushaya muntu Wena bhuta usamthanda. khona kuyafana khona lokho Sizwe into usamthanda. yenzeka Wani ngahlale phansi lilungise. unenkani lo uthena umzulu une-pride So wena ucabana kwenu la akulojolayo lonke likhuluma ukulamisana kodwa yinto engekho. Bafo. Ngicabanga ukuthi lihlale phansi lento lini. ayizikwenze ukuthi angilamise ungilamisa kanjani ngasansiza Hayi phela ama-2K ala. hayi phela hayi ngoba ufuna uyabona nje lo girlfriend kweqoliswa induku Kuphela. ehe Induku. ha Hayi. bafunza ukumela Hayi, mina mina emshadweni ngizokumela emshadweni Lapha induku vela sivuma. yabona Emshadweni. uyabona uma ukuthi akafuni uyoqhubeka ebeqhiza lemgwaqo njalo abazali beshiye bahamba bezala beshiye beqhiza bemneka wafana kodwa khona ngizomenza khona Hayi
ungathi mamsomela ukuthi angizukumbulala hlale phansi ixoxe angizukumbulala kodwa khona Uma sehlule ngizomeza kuxoxa khona la soyikhulume wentombi asizoyikhuluma ebantwini ngathashena saziyiqoma ungiqoma nje inkinga sathi ngikhathele beka phansi phela ukhathele uzobule uphatha into ekusindawo uyiphathelani then why wena ungahlehli uxaxe akho kuhlehla lutho la ungahlehla kanjani wena shoot wena mawuthi namhlanje awusebenzi sasuvuka uyofesa umsebenzi awuthole usumele ulale endlini nqoda uqhashiwe kumele ubuyele uyofesa uthi uzothola umsebenzi angizuweka nje uzaqhubeka nginabhuti asizukuhlukana nalo ngizokumema emshadweni yezo mina ngicela ukuthi ngibuze khona la sembuza yena usisi andinguyosibhalela mina ngoba yabona indaba yena ayikho la sisi ufuna ukuthande njani ubhuti nanginikeza isikhathi sami fela nginakekele ukunakekela meaning what phela ukunakekela umuntu phela mawuthi nginikeze isikhathi sakho manje ngikulayekele I'm not working anginamali so mina unikeze i-girlfriend allowance yeah manje kwavuyini ukuhlula ukuthi umnikeze i-girlfriend yona iphuma ngizomtshela eqanti nyakha bhuti kukhona umuzi okumele singabe siyawuvusa nalo kodwa uma kuzothiwa 5,000 hamba uyophuza nala bangani bakhe abafika njalo nje kuthiwa batshintshwa amazipho always akasebenzi akafuni umsebenzi akavuke esinamba uyafika hlalo ngitshela mayafikile futhi into yaqama yafikile endlini uzodla i-take away iviki yonke ize phela emalini le mawuyibala mawuzodla uMcDonald edla ikhefi edla opizza lezi zinto mina ngizazi lezi zinto edlo lokho njani bathi wontshose sibona lapho wena manje uhlala naye phansi umbonise ngoba phela umncane lo nokuba stingy kumele ngenza kanjani kanti ngistinje imali yaba yakho le mali uyabona manje uyaba le mali Uyayibona le nto ngokusebenza but ugqoka into ey'dulayo uhlulwa yini ukuthi umzamazame naye naye engathi uyambona uyadula wena uthengani yimini othenga yena nge-200 allowance noma uyathenga uthi 200 i-200 so imnika nje nawe uthi ayikupha ejabulisa nabangani le 5,000 niyekeni le okay ngabe ngikhipha 5,000 alright. mangabe ngikhipha 5,000 alright hayi noma into eniyenza eZimbabwe ngizose ngilobolile hayi phela thina eZimbabwe thatha amasayidi bafowethu hayi phela thina eZimbabwe asijoli lama-2K nenzani ngani hayi ama-2K vele uyabona abantwana laba wona bafike wangilaya ukuthi ngizojolwa igoli hayi cha phela ngiyakubonisa wensiza ukuthi vele nawe wahamba wrong kumele uyikhiphe imali sokuthi imali angihluane naye ngisho No, usho ukuthi mina ngi-wrong manje. yayibona dala Hey, wena ulethe hayi la ama-2K angithi vele Yabantu nawe awuyithandi imali ngiyayithanda imali kodwa Manje. mase usithi ukhetha usiletheleni lawo basambe la ayikho le ndawo asambe uyahleka asambeni mama ayikho le ngisho phela ndawo ukuthi babo ungathi ngale eZimbabwe sose silobona lisweni 5,000 wami hayi 5,000 nasithola nabo sisi uyabona abadala uthi yini manje ntombi yamani uthi ngi-wrong uyabona ama-2K mama kanjani asambeni mama phuma la ama-2K kanjani ama-2K yazala imali zikhuphukile ndoda akunankinga Bathi ngizolungisa njani? yabona i-2K lami ngizolungisa ubala yoba 5,000 allowance lutho bhazi uzokulamba lutho cela mana unawo anganti vele ngibhalele ubhalele ngalo usazongitshela endlini ukuthi ezebhalela inhloni ngifuna ukubonisa ukuthi ama-2K asambeni wentombi asambe ngomthemba asamba shiya lento yakho ayikho lento ngibizele yona hayi ndoda kodwa nangu senibuyelani babili belingakhulumisani fika besingakhulumisani ngoba ngitshela ati ayikhona ade sendlini izona hayi ukuthi nawe phicophico hayi into ekhuluma asambe ntombi siyovala lento sobona next time uzibhalele futhi seni-right manje ngijwayele ukukhatha abantu mina kodwa isebenzile inhloni athi ngoba senihamba nibabili ngijwayele ukukhatha abantu asaze sihlukane baba sobhalela i-social media uthi mphapha kabi bye sebehamba bonke yabona nayo inhloni athi siyakwazi ukuba sondeza abantu duze bafike bengazwani sebehamba bezwana goodbye lisale kahle